Hello, let's share tam khunau in. Actually, na matu ki topic hi highly debated topic ahla na sadale. If a key late laga is kissing a sin before marriage. Itum psychology na nam say kala hi kamatu hi na mi baliga against ka sala maning manay condemn ka sala maning manay ka nin panin mangarai cha salala. Itum take a bang a day rock salala. Pop gata ako lungjli itum zatbang rock ngai hawgada zatba room ngai hawgada kamatu kasane natum na thai me sare natum na them me sare natum na washroom me khar da tam pre sare ka thalala in a share ga sai li tam pi ka bai tio me ka san sa ka itum tam ku say ki ji re make up in a greeting sentence so da natum me request kasane aje in a matu yi ki topic hi is kissing a sin ki ji kiss ka sa ga ji Morela kecine. Interesting salaga hai topic ahlang sai yu wangwa. At the same time, controversial salaga hai. Highly debated question ahlang sadale. Aji ina matuigi gichi hi. Ina thai mai hawe. Ina chung mai da tam khoi hawe. Iwi ka phaning hi na mushroom phungai gichi wi. Ning phaning ina matuigi gichi wi na ko. Ili thai ka mai ili them khamai ili washu mai khar da tam ko khui mirin we experience halala chung mai khar da khale avu ava khar naw sandra ka sandale athum na ili thai mai khar sare ka thalala iwi thai ko khui tio mai khamang salala share sala ka tam khui ka bai jang sa kha tam khui ngum se ka chu ning rin ni na matu yi ka chi sa ne here topic is kissing a sin ka chi hi 1999 li New Attitude Conference for the USA li rungi Chile Joshua Harris na kissing before marriage kaji li ring laga is kissing a sin before a marriage kaji li anamatumi laga question hi highly debated question akani dala recognize saga haya question akang salap tale ko kai hi Irohon itumwi tangulwi context li yang si jaga is kissing a sin kiss kasai morela kaji question sang rock serta liko kama hang shok kaleng we twin mitra kana question hing hane ka open sala kai na mang han ning mane chuwang do vai gishi ka khiak kaji ning mi sang ho ka hi vai shi vai khiak vai lam le mani da phning i bi wang Kyowang play ka ba itum na kamashungji ki play giji digau masala thada khalata wi ningmi chukmzi ga bamjin ang vai ga ji thran thira da le khani thoping itum mi ring ni tra ka sazu ga bai le giji i beshit sang je the higda highly debated questions da hi ba itum na solutions ji mukhir arar salala ningli question le da le je ba na han shok rok laga conversation sang rok laga phapta hang rok lungchli understanding a ko lungchli chak na sai kiss ka sai morela yes or no yes or no kichi khni li aka ka pang kui chi ni khachi yes ni no ni kichi hang shilage khni ni standpoint ling rok it's just a kiss ka sai ba it's just normal He will a way to express my love, my care. Iwi legacy. Ina ali paning kami je. Pong gusok ni hiba. Kiss kasahi more meaning lak mani dala hangi. Matala kay na. Ito mo generation sili. Kiss we influence kimo may na sa atlay laga. Social media, movies, Instagram, TikTok, etc. Iping hiwe na matala kay ni itong influence ay lagay hiwe ping hili marmay tui de influence kasaji movies ni hanglak say ka English movies ping kiss kasa movie rare sala kay re tangla kay re makasang the higan hai itong ni young laga normalize sa tu hai itong we kring correctly sa la ay kiss kasai we kisare me say kiss kasai we ibu lek shi ji pong shopping da hiwe in ali pani ni ji pong shopping da ili ba ka kai ki kam le ni say de itong normalize sa tu hai makle ning na Helen Fisher na
kiss ka sawi types ayuj ko hai kiss ka sai ayuj ko le ji types ko le ji chiba kima mai do kareli forehead kiss ta ya itu mai khawaili kiss ka sa laga hina khipong chocolate ka hina it is an act of protection kachikthana nali protect sa kami for example army spring na rai bomni mabarang laga previously had a forehead le atumai khawaili kiss sa kami kachiji it's a way of expression it's a way of protection ka khaneli chik kiss ta itumui amai li itumui amai li kiss sa kami kachiji jina second type ni jina chik kiss kachini laga chik kiss si matala dena friendship musop na obing na sai gagathumali hand kiss kaji matala dena British bing na sai atumna as a sign of respect ya and as a sign of honor kaya ga shikmi sada atumna apang hide kiss sa go khui kichi hand kiss ta type gagathumna chi zangi kamadeli lip kiss more shine kiss sa kham rock hina it's a romantic kiss talo hoy legishnau sa kham rock kiss ni hina kaphangali French kiss ka ji tang kiss tala chapnai kala hina kiss wing jaili thuk mai thui ga ji kiss ni dala hangi French kiss ka ji hiba itumi malay sa zung rock la kiss ka sa ka ji French kiss ni hina 5 types ni kala ka thrugali air kiss ka hiba hina maga thang sa ga ka itumna akhon na kiss sa ga shock sa ga zuba ma sa zung rock ji ka amai sa zung rock la ta da akhon mang ga shock kiss sound ya itumi kiss ta da akhon kiss we akhon shock ma sak ka ji air kiss la hoi kashinili baby kiss angan nauli kiss ka sa kala hina soft kiss la zapnai soft sala dai na angan nauli cheeks awe amai hili kiss sak ni kiji baby kiss la hoi kaji shatli neck kiss itungwi ako hongli kiss sak ni hila yaron la we kiss ni la hangi he we kiss pa hina relationship ji thukhaya ga intimate relationship tukla kahaya relationship sang kahaya jitran he will kiss experience sign and hang kanawali 9th kiss li ki le jinaga blowing a kiss hibai hina kiss ji mai sang rok la kata we na pam rok san la apang li kiss sai la ka hada chipung ka ba kichi blowing kiss tala hoi chira da sada kiss ka ji yim Helen Fisher na kahang achi shura ayuj ko le ji ari hon itungwi context ni matala kai na itungna zapna da kle yim French kiss ni na atang hangai thada malay sa zeng rock laga thukla kai na zang hai relationship akali shikchina kiss ni तो ही normalize किस ने चिपाइरला कची क्वेश्चन ही hangai Gary Chapman na kahanga tui legacy gije chili apart from kiss maning la apong de na le phong shok pai gije hi anahang da legacy hi apong thumai na phong shok pai ji chiba kima mai do kareli katong kami gije hi first step ni encourage sagami ana kamatha sa hai ga asna na kamatha sa ga ji phana yi jo mathang ni le da sa bai sa liyo asita shi jo mathang mai ride de encourage sa ku ka khane ni na jon kami awi ma wa shung wa bai ji ji bem sang ni khang rock awi ma sa ga thei ji na na sa thei sa ga na na ali tam pi khang sak kala ka thumali atam kai shok kami क्या अगर busy diet sang rock salala legish na aga sada na we atam khai shok ni ana awe atam khai shok ni apong guthum hin la legish yi phong shok pai mai te ge ji ni Gary Chapman na khang ni awo ai bin na hang lak ge ji tu ya le legish ka tong ga mung shung ni
legacy ga donga ungsung phungrei ga jima leimane ida hangi masungai legacy ga donga ungsung phungrei ga jima leimane thaga legacy ga donga ungsung phungrei ga jima leimane ji itum thei thei de la ka nei na ri le shi de klei ba ji i ungsung la grei ga jima thei mo ka ina nana intimate kiss hai sa ga in hi ga hangai na itumi chikis ka dali ga hangni mo ko kai itumi French kiss li apply ga sani French kiss itumi intimate feeling with kiss ina mi hai sa ga lagan na shina wajli onna na mi na wajli mung shung thu aga na ka bi ka mang summer la ga ji la question sanai go ina ji le shi de ke ba ji akama be mi ke te we brave sa sa bai ina awi pisali respect ma mi la ina khaya ga shi ma mi la mi aka now da awi akara saki gi ji ba ji na saranji ina aje sai sa ga I khli mi mang sa da lim la ina hi hang ngai ba na mi ke te rights ji itu mo khoi ha se gi ji mi ke te ina saranji itu na ma sa ha se gi ji Steve Karen ko ho mi ba ina awi lai ra ga 2009 ni publish ka sa just one kiss gi ji lai ra ga publish sai ana ji publish ka sa ji le ana quote sa ga hangi ji ba ki le ji na ga I am so proud to spare my first kiss for my wife out of so many things which I can spare for her there. I ring panai, I matanai, Kyuwang Lejka, I we first kiss in I we preview wang, Haimi Haisai. In a wang Haimi by Drakali, Katraka during a jajli, in I we first kiss in I preview wang in a Haimi Haisai, Juwang. I'm so proud of it today. Kachikatana Romans chapter 16 verse 69 la God sashok laga Apostle Paul nagahang greet each other with a holy kiss. Channel reference sa shi chinaga kiss ka saiba Bible na lama yayi ta hang dali ko ka Bible na hili holy kiss ta shi chin ko holy kiss ka ji kili shi chin do Apostle Paul na awilai riki AD 55 to 60 we among jili ka kini kala Roman we atam jili first century we atam jili chik kiss si chamna la kaina le sai shimgur jinaung rang so naw bing athaya sa bing ni samang re ja ka chik kiss na atum greetings bing roge greet sang roge sambang roge sam roge ka chik kiss jiba itu mo aro one French kiss li ka hang meaning mani hiwa mai na mai da sazun ro la ina atang ka hang thala akon naw mang shok hang sak mai li wa mai na mai sazun ro la more china ba mai li misa ga akon naw shok hang sak or more china sazun sa la baby kiss bi mong ni shi chin ga avuna naw li kiss ka sa avuna naw li amai li kiss sak ni jiga ta with types ni shi chin ga sa ni jili itun na misinterpret salaga Bible na la kiss ka sali ma mayai da God sa shok ka hai makhleng ning ko le lak da le ho kachba ju mo mum shu ne Apostle Paul we atam chini ba chik kisi zatna la ina le ka sane aron itu me context na hang si ja ka hiwa handshake or hugging ngawang go hi meaning ka pang na pang handshake sa kong rock chili ka hang ta ni hiwa itu me French kiss Malay sa sa kong rock or lip kiss more china sa sa kong rock intimate relationship chili ka hang meaning ak ne the science of kiss the lyric aka Cheryl Kirschenbaum na kagabi lyric ni ana lyric li to yar aka hang chi ki le chi na kiss ka sai hina it my French kiss intimate relationship kiss chili ka hang hina it my ning wi kamathang khamra kala physical attraction li matai sang sakai hang de kiss ka sai na itum ni relationship with thukming sak sala bai ka at the same time our effects la le pa itum youth sping hina kiss in western countries live it's just normal even the parents and the children they kiss each other as a way of greeting the lahania avoin now jen dang the kiss sang roge atum greet ka sa sa da westernized shong da youth sping sala tra kala hane ka hili sala ma pata yo hai se context ati shul la itum bring the cleaning
context li itum mayang khai hai bai mane westernized being the shichin that we context itum wrong so apply mo sa si jiba yon how rai da ni itum ning ni sa la le ka iwi pap ga dai na hang lu ja ka ba westernized being the shichin that le itum chick kiss or itum baby kiss hiba mayon mane da ni itum shwai na hang lu ka hiba mayon mane hiba itum relationship ji pila pasani hiba itum legi shi ji phong mo shok ni at the same time westernized being we tam ko khuyen ng soda itum khamatha jong chile tam krise chibe kido atum ng thor pri krioda good morning mom good morning dad I love you mom I love you dad ke chi tu yare atum frequency angai ni chi itum le jigtha khamatha ba chibe tam krise itum ma ava ba bing ni I love you da hangi chi tha ngi chi na ye tharing na yi zang zang da ya I love you mom I love you dad da hang shok ki chi tha ritla ka hai ot aka sagi ji khada thana ning ni phani mi ta chikatha khama tha jile itum tam wishla 1 Corinthians chapter 6 verse 18 jile khamathang khamarang ni mazang alu da hangde ka sui gi ji magnet ta thana ina hangi na nai me meman ngshik khri bai me mama ni morally ba mariolo morally ba yam lo ji itum ni college le ocha din sa la re tam ji itum na single step chiliba kisar le de ituna jongsang hai chitna chi single step chine ituna another step li khiba hai bai achina ina kiss ka sai we just normal in da na ina pin like a kiss by the normalize how to hai chitran akamaba kibana tai sex is halala normalize ka sai salala sex before marriage ka ji halala normalize ka sai salala maham khirani westernized shong yang sei ja ka ba atoma sex before marriage atoma kick ka sakam khui mane atoma virginity ge ji atoma sakam khui mane chira da sada itoma westernized western being we kama tha ba ji ba tam khui se ka atoma culture jina itoma culture li affect sa ga bai ni sa ka ji ba itoma matam khui se ge ji kiss ka sai more meaning ma kle ka chi ba iba ma hang re hi ba ka chi chawe understanding ai na vai se na we take ko hi I we take ko bi ka dei sa re na we pap ka dai na I pap ka dang dei sa re ili chung mai da tam ko ili take mai ili them ko mai tra ka le atumi philosophy atumi ning atumi ning chuk ne ka mai na le sa re kai na hang khang hai ba na ba more ji ba itu mariau bam hai ase achina na iwa kiss ka sai ni iwa sali ki ka sa ga zila ma le ni iwa ning la mushum pri kai na sa da kai ni iwa ning ni zak shim sang la kiss sa ji ni dan na ning sa ga che no wi ning ni ki ka ma tha ma ni ne wi ka ning ni iwa ka ning ka le sa re ji ba ji le kan dem ma sang ro hai ase kan dem sa ba ni ko moi tu ni na la rights ma ni kala tu wi ka ma ju kala tu wi ning thing robe Socrates na idala hangai not every view is right but every view has something to learn from the hangai views ka tong gi mushung ser mi jimani ka views ka tong gi tam hui ga bai tyo ba tsang sa se re ga ji Socrates na ka hangai chida da sada aji in you views you thoughts tyo make a share ga sai no we thoughts ai na ba mang rai sa bai ka thala la itu dam ko ga bai zang sa ga tyo make ma ma la dam ko si ga ji ba hang hai la kai na tum na ina kama tu li ta dam wak shung ta le sa la comments ni sa la feedback la mi lo la na tum na hi bai na ma shung mai ga ji ta ko ji suggestion sa ngai le sa ga please feel free to do it yang ning shinari na tum ni ning share sai ko really 为绕我们看把的手，没见那同同的大学没事，那个人，那。